ole clear tu le ngai thatu zong ting zawa in chibai le vekule hey drama tarifa wangin India chukan buai viau maya BRICS chungchang te po kan ron tar lang to kan video entry chuan in lo hrianga eng poni sela he puzai rem thanga chuan in China in India thlo paron tia China berimin thlop chuan China ralian vel kha ahlo don talo ti nange eng poni sela China hi churin ngam hi an la har ve ni kanan chiarange China in India thlop breaking news ani tlat mai China Foreign Ministry chuan India an thlop tu soin India hi an ati sual lo kan thlop thlape Global South a hian India le China hi rampoi mo kan ni ya kan tho du na nga yati India le China hi anin be tha chho meka ram hroi tu te po anin tlo ton zak don ani hi enge thleng zelang kan thli rang chu eng poni sela China ina min tho phi chuanin US chu kan hlau lo le zual don ani India China le Russia kan tran tlan ve tlat ti chon US chon ti thei hi anei tlem viau tura te po angai thei ani ti chuan Pakistan lampang thuthari kanan chiar vele lokange ole kan kalthui maino na games manga poisa lo theina cricket si lo melkhir vero le tuna hian Dinesh Karthik le tangani zaman ponang khel mek ani in register kan 20 free spin kai dong thei ani ision he game hi 100% a secure a phone pay Google Pay le bank transfer mang khani na khel thei ani in sign up kan promote code try in rich 100 welcome bonus 100% ka idong thei ani ision in 400% weekly reload bonus oma 60 million ang hu LED TV te tablet te smartwatch te po ivana isona dong theyani in register kan in iPhone 16 Pro kha don theina chansi nei bok kani di chunin member ni kan 15% commission on bok kani in register la iPhone 16 dongin he games cricket si ilo khel ve donia Pakistan bi puyan lung oilo Pakistan Independence Day urlok ni taka Pakistan bipui abikin Pakistan occupy Kashmir POK at cheng te chuan lungoi lo na an lan tira America in uya vule uniform ha avule ti in an aurul thup mai ani tun lai chu putrama ngai theilo ram hi kan pungzel don ni ina langani heta uniform ha anti hi an sipai field marshal Asim Munir le asipai te an ya mi puite hian Pakistan chu US ni in ral thuam tam tak a supply chung ral thuam mang chuan Pakistan mi puite avovin atidu da thin ni in an soyani hei mai hi ani lova aram mi puite eile bara an harsat lai le re thei berlu tuka an omlaya an ram shroi tu ten ral thuam lam ringot an boi pui chu hriat thiam harsa an tia US thanga a ok phetle to ni in an hri ani Pakistan hiam Balochistan huam chunga leilung ho sakna po US nen hai chu an tum an tia he an ram leilung ho sakna hi US hiana it ma Pakistan hi ati tha huam ni in an soibok ani POK a cheng te lung oilo na hi thil om tak po ania ale lam chia an mu pak maya India mi te an chenga power supply a in that lei si ahman man a in tlom lei si thilman shrim a in tlom lei bok nen lungoi chu a har viau ta veang hetianga POK le balok mi te an ram Pakistan laka an lungoi lo reng chuan India tan po rem chang enge motak siam tu ani nge arin eng poni sela kan tun lai bo ruak chu Pakistan eng kanin do zowa tichuan hei Pakistan la mi US in a tran keni chuan in US te po hi kan lau vak to lo ni in langani India Pakistan le Trump tariff ziak tu hi Freddy ani kanan chiarange Donald Trump chuan kumin January ni somnia khan National Emergency Act 1976 NEA 1976 tlo chanin US a National Emergency apuanga International Emergency Economic Power Act IEEPA kumsanga zakwa somsari pasari aduan chu tlo chan zui le in US lam thil siam chu ti tam le asiam tu te khum hal nan ti in aram sang te chu US a an bungro thon luwa chia tariff atuk ta diet thloma e danian US president chu US a National Emergency pona ni lain ramdang te nena anin sum don ton na ti danglam kwal thei turin thu nei na ape ani US interest surplus ani in ram te chu 10% tariff tuk ani tlang puya khovel ram tam zo kani US interest deficit ani in ram somni vel te chu 15% tariff tuk ani boka
USian ramsom ni paruk te chu tari 15% aya sanga tuka India po atel veta ani India tariff chu 25% ni in Pakistan chu 19% ani ya India ain thu oizok Pakistan na du sakde uzok zia chu atilang chun zom zel ani Pakistan chu an ui khoi an ui vul chu ani chiang ani Trump tarifi Asia ramten an tuar berdona Asia po economy chesa tak Myanmar le Laos te chu tarif 40% zet tuk ania Asia tarif sang berchu Syria ni in 41% zet ani Syria hi kumtam takram boy ni in anin din thar chawmeka heti chung hian Trump chuan zanga in alan tir lem lo ani Trump hian bungrua zonga tarif ala lova India tranga anlak lu damdoi siamna bolho electronics lamthil in biak po na lam bungrua smartphone semiconductor le computer dar copper aluminium India rama iPhone rem khom le energy lam lung althei LNG a te chuan tarif ala lo thung Trump le Modi ya tunaya India le USian in sum don ton na chungchanga in biak na trumnga anei to a India tan Rajesh Agrawal chu chief negotiator ani hi India sarkar noya Department of Commerce special secretary ni layani US atangin Brendan Lynch assistant US trade representative for South and Central Asia chu palayani bok atum ruknan in biak na nei turin August ni som ni panga khian US palai te chu India anlo zindona in sum don ton na konga in rem na trade deal chungchang tele tarif chungchang an soi howang India Commerce Minister chuan Trump tarif thar hi uluk taka zirchi an mekani thu asoya thilla danglam vele thei thopo ani ome Trump hi kumsang ni som pasari trangas ni khat khan avoi khatnan US President ani ya Prime Minister Modi khan kumsang ni som pakwa US lo in Houston Texas sa Odi Modi ti in khom te an buat saya Modi pon thu soina khun mangin Trump chu thian dik tak true friend atiya Trump masa khachuan India le US in kar kha a chem shan lo January ni som ni sang ni som ni panga a Trump chu atum ni nan US President a lak lu ani February tha a Modi US as in ma in Indians tam tak chu Trump chu anaron thon ho ani kha Trump hian me tha India le Pakistan indona ti top tu a in chal bok India in a lo le July tha USA India bungrathon chua tarif 25% atuk le boka ei baka hian Russian ral thuam le oila leya wangin India chu shrem dang pek bel ala tum boka he shrem na hi enge ni chi adon ala chiang lo do Bloomberg chun India in F-35 fighter jet po alei don lo ti US a hriat ni in a report a Hindustan Times chun hi official taka nem nge ala ni lo ni in a report ve thung hi Trump tarifa wanga India lung oilo na lan na pakhat na bitam tak chuan an ngai mani a Trump hian India le Russia te chu an ram e bo bar zon na economy a thi det atile ngot boka India economy ma son zia hretu te kan ni soi thui angai lo Russian economy po athilo chiang le poisa alanga a Ukraine ala be chun zom zel US President Mewin adu anga thila kallo changa dot mulhum le adu du asoi le phong mai zel hi chu azia le do chu ani ye India le Russia hi chamin ngai theilo boka engemo indo pui hi achuk lawang ti soi thiam har khop mai Trump hi tharuk chuang president nani le to na chungin India rama US ambassador tharpo ala ruat lo India rama US embassy haruak tam takpo no kha ala ni lo bok Eric Garcetti kha kumsani somni pathuma US ambassador to India tan ruat ani ya komin January ni somnia khan a khun na to pani hian US in India angai poimo vaklo zia ti langkan ti thei bokang India hiral thuam lama Russia nen hetakina inzom ti hretu te kan ni ya Russian President Vladimir Putin chuan ro kholna om lo chuan kumin kum to lama India ron tlo dona heta hian BrahMos missile match 7 to 8 vela sak thok thei tur le kem sang kha zanga vel ka phatu BrahMos 2 ke siam dun dan tur te an rel rin ani Su-57E fighter jet po India ina leidon MT angai tu Amerika Russian radar man thui tak mai over the horizon OTH radar container S-29B6 te po lei aril ruk mek he radar hian KM sang thum bor vela man pha hei baka hian Russia radar man thui le zual Voronezh radar KM sang ria da sang man pha le KM sang ruk vela la man pha po a it viawa adang po soi tura nualani Donald Trump tilom tur chen India hian Russia hiral thuam lama a thopui lo emo a thopui na ti tle mangai don ta a India tan hei hi a ol sam lovang
Trump le nei to tang dun chuan India hian Russia ne na anin zom na a chut cha lo chuan hrem nan na zok lekko khuma an la vo zuya Russian oil le ral thuma leina wangin Russia in Ukraine be na tur suma nei theya an ngai ani India hian man tlom zok in Russian crude oil nit in barrel maktado ni vela le meka le chun zom zel tumani thupo India sarkar thu nei tu te chuan an soi ni in Reuters suana reporta tundin muna India chu Russian oil thik film lo crude oil leina saber dot tu ani meka China chu a lei tamber ani mek o he crude oil chung changi chu video masalama po kan ron tar lang to kha USD lung oinan Russian oil leilo po ni seram somli vela tangin India hian a oil mamo ala lei thei tho dona mase aman ero atau do dona ni tuna hiam barrel khata aman panga aya dollar rukatanga som vela tlomin India hian Russian oil la lei mekani barrel makta duai china chuan sum tam tak India sarkar hian a safe ani Trump du dana chuan India hian American ral thum lei tam zok se American oil le bungro la lut tam zok se American hi lok thur thur se ti hi ani India la alongeng ve maya adu dante inakala tuem watlon levati hiam chi ani tlat lawani India hi Trump chuana huwa India ramro puile zau takhi market lian tak angina muani ber a Trump ni na hian tramasum dong rilru aron chuak tak tak kan ti theyang no pangin toy sakhala adu anga ati theilo hian a thinrima a tralo pon toy savom chebur fo hetiang do hian khovel ram ta hi Trump hian toy sangin a en nia ngai theyani ya adu anga ati theilo te chu a an khuma a thinrim zialan tirna na rema India hi toy sani tlat lova Trump khal kwal mai mai tam phei chuan a imphal ri lawani chutiang bokin Russia po tun din huna chuan India le US in lai chin a thalo viau tari ani bere Donald Trump le Asim Munir Kumin mei tha India le Pakistan boina achin fela wangin Pakistan chuan Trump hi lom thu te a hrila June tha Pakistan sipailal ber general Asim Munir chuan US atlowa Trump nen cho te fak dunin Trump chuan Munir chu a fak vel luam boka US sarkar ero chuan Asim Munir an som thu hi an phave tlat thung Trump chu Nobel Peace Prize dong turin Pakistan ina nominate mani loka Pakistan hian US Central Command CENTCOM ho tu General Michael E. Kurila chu Pakistan civil mi te choi moina sang order of excellence a hlan bok General Mike chuan Pakistan chu thopui ro pui le makte ati zui boka Trump chung khole Pakistan hian crypto deal an nei bok ti hretu te kan ni Juni som thuma khan Trump chuan Pakistan le US chu thok dunin Pakistan rama oil le gas mu chu thar chu lai chuakin Pakistan hian India ne na ala hral chu thei thu te asoya Pakistan oil reserve fi Trump chuan massive atiya ani na taka chuan Pakistan hi oil reserve nga lama khovela somnga pani na aniya khovela oil reserve zong 1% po ani phalova massive anti tur em chu ani lo Pakistan le US in lai china hi dai rei tur le omzenei tak ai ma in indoor tun na satli ang zo Trump hian hlok na a uma Pakistan in US ho sakna lo chhor tang ka ya du bok ei wanghiam Pakistan chu US laka a in pha niam theile ani Trump du lo anga Pakistan hi ache chuan shek na manga shem vele mai ani yang in hriat thiam na in thian that le in kom nge na tak tak lam ain in dor ton na le hlok na te hi Trump hian angai poimo zoka Pakistan hian Trump hi atlon thiam kan ti don nge US hian Pakistan hi amang thiam kan ti zok don adik ve ve mai thei om mange Donald Trump hi politician ani lova sumdong mi ani ache dan tam taka he hi mu theina om adu anga khovel ram dangte om tir tumngam turin US president ani luau mai boxi adu anga thilakal lo changa thinrima ang pungpung chi tlon lungoi thele ril ru thak ching thil soi war mi ani a thinrim changin truth social a horopui mangin a ril ru a postin he Trump diplomacy chu ani da uber mai ome US clearna atanga clear chon India hi angei om ve thei viawang India clearna atanga clear pon US ngei om tak ani ve bok thil chiang ero chu India hian US in adu du ati koi hi adu big lova adu le tuma achianga chu ta chu na ding het ngam ve tlat ti hi ani Vladimir Putin hi kumin September tha China thlo tura so mania Trump po an som ve tho bok hemi te pani hi China in tong ta se nge thlengang ti te po ngai tua tham mani Trump an Russia su Ukraine in rem tura a hun pek ni songa chu aral trep tamai he hun hi ral se nge thlengang le lorin lok chiam a in khunin aron shil hun ngak mai ila
White House Press Secretary Caroline Levitt chuan Donald Trump hian Thailand le Cambodia boina te Israel le Iran indona te Wanda le Democratic Republic of Congo indona te India le Pakistan boina te Serbia le Kosovo boina te baka Egypt le Ethiopia boina te aching fel veka awm zia chu Trump hian thlatin indona pakhat zel chingfel ang velani Nobel Peace Prize pek a phuta viau mai ati Joe Biden kumli president ani chung kan bomvoi zanga somnga panga athlaka Donald Trump tharuk a president chungyam bomvoi zanga somni pako athak to thung kumthum le achan ve hun la neya voyeng zat takla thak bel leang mo Traman Trumpuina poisa ati tlemti toba wangin mi maktadoi tam takril tramin anom mek bok ei wanghe mi hring maktadoi sompali vel chu kumsani somthuma thitheidin huna andin mek thu medical lancet research chu an tarlang heng zinga mun thuma thena mun khathi no pang an la ni zui soidana tam soitura tam thirdana tam theory atam engting ye thilakal zel don hriat thiam po har thil hi adanglam zungzung thin mai box se kim lo takin in pol nokin tlem kan han tarlang vele mai chau ani ye o aziak tu hi Freddy yani engponi sela tu thar omani chuan kan ron tarlang le ang